خب خیلی خوشحالم که تونستم بعد 2 سال جواب زحمتامو بگیرم. خیلی خوشحالم. از پدر مادرم و اساتیدم خیلی تشکر میکنم که همیشه حامی من بودن. I'm so pleased to have this moment after 2 years of heavy actually workout. Now I just got the prize, so I have to thank my parents and also the coaches that all the time were actually supporting me. So thank you so much. خب من تلاش میکنم بیشتر و بیشتر تا طلای المپیک رو به دست بیارم. هدفم خیلی بزرگتر از ایناه. این طلای جهانم با یه انگیزه شده برای بزرگسالانم. My main aim is to get the Olympic gold medal, so I will try my best to achieve it. So this is the initiation for having that medal in the future soon. Thanks. من سال بعد هم نوجوان هستم و در مسابقات قهرمانی نوجوانان تلاش میکنم تا سال بعد هم مثل امسال و مثل پارسال بهترین نتیجه رو به دست بیارم تا بتونم پرقدرت برم سمت بزرگسالان. I will try my best to have the same result next year in Youth World Cup Championship. So this is my aim to have the same medal next year.